All India Radio Imphal, medium wave, middle thum somli point cut, kilohertz gas som galeni le, FM megahertz zalithum point ngapan hongki pong kya Paite program hi. Tunin Thuthak Lakkhawm Simna le, Zakim apan latualleng ngaihkhiakna na ong puan na inidingo. Tunama sapenin Zakim apan tong naw bang silay ngaidingo. Nên tunga anh bang ít na xin thu ca leo tông nào ba sao lưu đi mong ngày ngờ vắng ai tôi vắng về ở trong vòng dầm dẻo đi qua một số ngày đi tiền bao lâu vắng đi năm ngoái còn nào vắng cái sáng đêm con tâm em từng chừng gió để hông niềm mơ từng gió xin thương vượt không gian nhiều ở trong vòng dầm dẻo đi mưa vượt qua một số ngày đi bao lâu vắng đi năm ngoái tông nào vắng cái sáng đêm lâu All India Radio Imphal, Ngaihauching Guite Thuthak Lakkhawm Sim. Manipur Paite daka som Nilaini sungin van tang lakapan pasal som thumle sagi le numei som thumle sagi. Aki gomin mi som sagi lilibana Central Armed Police Force CAPF apan personal gyate COVID-19 positive case ve mo so athakinomo. Paite daka som Nilaini sungma in mi som kwalikwate damin pot sakinomo. Amaute rimsapan li CAPF apan som nilethum CCC lamboy kong nang kong apan som nilegok unako apan som nilali thobal apan som legok phungera apan thom rengpang apan giat le RDwing apan sagi hiyo tolelin adam siang ret za a som sagi point bialni % tungzo hi Toba na Manipur government
Home Department in August ni som ni lenga in thusu abola social political sports le adang tela mi pi kipun khom na kham big bag ahi dan puang mai tuam na jang lo te zani access a mi pi pung khom te sing khat le social distance bol lo te zani bana guideline palsat te sang khat leo sakdin thuswa bolu hi Zanin Manipur Chief Minister and Biren Singhin lamnola mele thil tom zwak lockdown zeka haksat na tuak mi zagiat som khat le sagi te kyanga lon ngaihkhiakna nei Chief Minister in government in Paite khanga sunga lamnola thil zwak te haksat da no thei pi ma bank tom te to ki ho ko ma anau asut chop thei non na dingwa financial help loan dana ki pia hi dan gen Meghalaya zana COVID-19 positive case thak som lilani mo soa to kitonin tuanan na waiting teng mi sang ni walta Director Health Services Dr. Amanwarin Thuthak Paite kyanga to case thak som lilani te ahong kipat na East Khasi Hills District Armed Forces personnel te apan som civilian te apan som ni lekhat Riboy District apan thum West Garo Hills District apan ngale North Garo Hills le West Gentia Hills District apan khatwa ka hidan gen Mizoram COVID-19 jakin Aizawl District Village Council sagele local council nia municipal kitel na ding to kisai ahun suaninom hitamale village council zanga somale khatle local council somgele khata table puana umsa ma bangin hongtung ding ningani jingkal daksagi apani taklam da nga tanin kitil na ni hiding Mizoram azanin coronavirus veimi somthumlenga mu so athakinoma to gom khomin astate chungpum pia COVID-19 ve zakwa somngale thum phatao tulalin active case zali somgele ko omlela mi zali somgokle lite tuan na pandam seng tau hi Uttar Pradesh government in Hongtung ding September ni som thum tan cultural le religion meeting complete ban bol hi additional chief secretary home Avinash Kumarin lekhatoya lamlian zoi aphal lo bana mun khata mi nga wal khom leng phal lo hi dan puang hi Nagalena COVID-19 adam siang retin pun lamano a tutan indam nanga za a somguklek kwa point nga giat % tungta apaita August ni som lenga apandam nanga pungto zelin adam so tengteng sang ni zag som khat lekhat phatao astate sunga kohima apan mi som thum lekhat telin tuanan na fei thak mi som thum legiat muswa thak nonwa mi zani som khat lenga te damin ain lamu zwano Nagalena case sang thum jasagi som nga leni omlaka active case sang khat zakhat som ni le thum omlela mi giatin sina to ko hi Asama tu kha ni som ni legeta pan hongtung ding khaguk sungdai ding disturb area puaninom Guwahati apan official to swakin Armed Forces Special Power Act 1958 tungtona helpolten galkapte abe zel siakwa ahun swantowa umzel ahidan gen hi tunia dia Thuthak Lakkhawm isim khyak thei hai tenga hi na ongpon na inei dingo khatna a Union Public Service Commission UPSC Noya Central Armed Police Forces CAPF in Assistant Commandant le postom tom zani le kwalak na nei ding kumsom ne apan kumsom thum ki kalmi graduate hi ding SCT ading in application form man sen ngai loin September kha ni sagi tanin UPSC website upsc.gov.in apply thi ding hi ni na a Central Reserve Police Force in Sub-Inspector, Assistant Sub-Inspector le Constable Post jasagi som gele kwa lag som lunglut na neite adingin post dungzoyen kum siam na nei kolding STT adingin fi teng zan ile som nga piain a official website crps.gov.in tu kha August som thum le khatanin apply the ding hi tunia dia na ong ipuan khyak thei hai tenga hi COVID-19 dona a frontline worker te na sep pan pi in la
pa toy dan siamin thuzau the zak tu in pangken thubel chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website apan lazil in la COVID-19 the zak tu in kwama ngoken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le maban lamet na to han thon zo in heinat na ve khale quarantine om khate min hi na veng min te pholak ding a hike thu swat tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India abana Zakim apan kumso chila ingai dingo kumso deita sula ka singayo tu achen ding sing thona le gangam venta hina pan gao không đơn sông ai mềm toàn lâu
khang bu al khoang chi lai ngai non dingo All India Radio Imphal Xinjiang in Thuthak Lakkhawm Simna le Nancy Nyangwan Kimapan latualleng ngaihkhiakna dingo Tuni taklam dakli liminit som legin to kitonin ihono beita muntia paite program ngai ting ting omnom le mangpha